कार्बि आंलंआव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावख'खौ दिनै बेखेवबाय। फैगौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 खालाराव जानो गोनां 54थि मिरि एबसुनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि 49थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावख' महरै लांहिन नोगोराव थानाय जिल्ला बर' हारिमु आफादनि न'ब्लांखौ बेखेवनानै होयो हावरागाहार बियाबनि MLA दरसिं रंहांआ। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोराव खुंजानो गोनां बानजाय आफादनि मावख' बेखेवनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै कार्बि आंलं गावखुंथाय परिषदनि मावफुं सोद्रोमा अदेबानि बानजाय आफादनि आफादगिरि धरेन्द्र ब्रह्म, बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय परिषदनि बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद ब्रह्म, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड इक'नमिक रिफर्म कमिटिनि चेयारमेन उत्तम चन्द्र ब्रह्म, लांहिन नोगोर आफादनि चेयारमेन कमल ब्रह्म, BCDCनि चेयारमेन खनसाय बसुमतारी आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिल्ला बर' मोखां आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे लांहिन हालामनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा। सेंट्रेल एबसुर जितुनाकि 54th एनुअल सेशन एटू आमार कार्बि आंलंत हब अहा जानुवारी माहर 26, 27, 28 और 29 चारिदिनिया कार्यसूचीरे आमार कार्बि आंलंत हब। गतिके आमी এই সংক্ৰান্তত আজি আমি এখনি শক্তিশালী আমি আদৰণি কমিটি গঠন কৰা হ'ল। আমি লগতে আমাৰ অফিচ আমি ইনাগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল আৰু এই অফিসটো আমাৰ ইনাগ্ৰেশ্যন কৰিছে বা উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা হাওড়াঘাট সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত দৰসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়াই। আৰু তেখেতে নিজৰ ভাষণত যি আশা দিছে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত পাইছোঁ। কাৰণ তেখেতে কৈছে যে আহি থকা দিনবোৰত আমি প্ৰগ্ৰামখন কেনেকৈ ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ, মানে তেখেতে মানে প্লান পলিচিবিলাক নিজেও মানে থাকি আমাক দি যাব বুলি আমাৰ আগত কথা দিছে। গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ হৈ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ হ'বলগীয়া কনফাৰেঞ্চ 49 এনুৱেল কনফাৰেঞ্চ চেণ্ট্ৰেল কমিটি এবছু আৰু 49 এনুৱেল কনফাৰেঞ্চ কাম চিলভাৰ গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি এবছু। গতিকে আমি ইয়াত গ্ৰাণ্ড ছাকচেছ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।